गाइस वर्तमान अनुगुल रेलवे स्टेशन रे अच्छे रात सारा स्टेशन रे सोइली भाई सकाळ सकाळ सांग आसी पहुंच जाइछन ना सत ट्रेन देखि नथिले तो भाई 9टा ही सारी थिला भाई टाइम भी बहुत ही जाइथिला ଆମେ ଭାବିଲେ ଖାଇକି ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦେଖିଲୁ नीलकमल रेस्टोरेंट प्रबल भिड़ ହେଇଛି ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ भाई 2 मिनिट ଭିତରେ ଦୋସା ରେଡି भाई 60 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋସା ପୁଣି ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ଭାଇ ଦୋସା ଖିଆ ସରି ନଥିଲା ପୁଣି ମିଠା ଆଣିକି ଥିଲା ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ ମିଠା ସବୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି